Point of clarification, sir. Di Prasa Private Montri ni pun guna Montri ni clarification. Wilano hasti ni Montri Okrano hambai maya peru tami hingkai special assistance o rang money bade. Hai punani clarification ke obosi. Jung jotono saimano TTD suwo nisi tambedek tongo. Aron bising 1600 ni saka school tongo. Ngai taklai ni je budget of 860 crore is money. Abu ni bising se jung TTD sino hamrai khenani. Aron bising khobja go deputy staff ni je ni staff ko tongo. General administration ni khorcha tongo. Ajagawa XMBC family rok ni pension ko tongo. Ngai ajaga kabangma obahai hidden khorcha tongo. Ngai ani sing ngai jung TTADC no paisa handuna ni bagai jung tangni share of taxes bari remi atongai. Ebakai jodi se system tongo ngai semanon mukha RD panchayat Finance Commission, State Finance Commissioner, je rang mari reserve 735 crores je group money. As a beneficiary TTADC ni report ni mote 5% mangha. Ngai jung abuno tangui jini je royalty mangani TTADC ni je hawo exploit money gas income, bolong income, lama income. Ogni share of taxes jung paisa kebang khai daman khaiman hangke bahke khainai bahke department by department salainai nang hangke system finance commission of bahke special assistance bagi paisa tergram mari sanonai tami gai 25-26 jara retirement khanai poromno dudan ipati jodi se rangkai yang gai poro lamo angkuna nang hangkai ya sistem se chutarnai gai jang abuno katinani bagai jang bahke advance financial plan khaima 16 finance commission da share of taxes bari dui da haya khaiba kaisa budget plan kaham khai terwese salai sukrubui department to department salai district council ni montri rok pai salai chini state cabinet minister rok pai salai jang apno bahage scrutinize khai jang rang mari bahage bari reiman chini sakawo yasi sujak yati khai jang bahage chini o sarkar chini o private no talangi thaman abunani clarification.